Ngize ngingaboni kahle kahle ngaqala ngokuthi ukungamameli abazali kuyingozi kakhulu ngokuthi kuze ngingaboni ngakhawatha abangani bami ngokuthi besingama-gangsters, and then from there bangizela babaningi ngokuthi besinokurobharobhana khona lapho, and then bangizela babaningi, and then bangikhawatha ngagcina ngingasaboni emehlweni. And then mara isikhathi sithe sihamba ngokuthi ngalimala 1983, and then isikhathi selokuma sihamba bukubuhlungu kakhulu, otherwise mara ngigcine ngenzani, ngiyamukela ngokuthi angithunywanga umuntu kulezi zinto lezi bengizenza. Ngagcina ngamukela 1985 after 2 years ngilimala, ngagcina ngamukela ngathi no, ngokuthi there is no one to blame. Ngcono ngamukele ngibone ukuthi abantu abangaboni baphila ukuthi baphile, abantu abangaboni baphila kanjani. Hayi ngaqhubeka ngempilo ngagcina sengizenze sesifuma idrama nomngani wami, safuma idrama yakhona besibiza ukuthi i-Black Club. Sadlala sidlala ey'kolweni, kumnandi. At least lokho bekwenza ukuthi ngingaqabangi kakhulu ngokuthi ungaboni into ebuhlungu kakhulu. So izinto lezi bezingenza ukuthi ngikhohlwe kancane, hayi ngaphila ngaziphilela up until ngihlala emikhukhwini. Nasemikhukhwini bangibuza bathi indoda njengoba ungaboni uyokhona na ukuhlala la eSport Academy, kanti hayi madoda kanti ukuhlala banjani la? Bathi hayi asazi-ke imaluleki, sizabona iplan ukuthi sihlala kanjani nawe. Hayi yaphusheka impilo, yaqhubeka up until ngithola indlu 2000 nge-14 zikaSeptember ngathola indlu, and then ngabona ukuthi before ngithola indlu ngingaqala ngasebenzisa bona lokungaboni lokhu. Ngabona ukuthi awuqhamusani ukungaboni sekuyimpilo e-right ngokuthi ngikhona ukuzikhulumela, bangithathele enhloko ngokungaboni. Ngihamba ngaya kamasipala ngiphethe iy'ngubo zami nama-pramastofo, safika sakhuluma ngale bangafuni ukungimamela, ngayenza i-one man strike, ngastrike baze bathi hayi Maluleke indlu yona uyayithola. And ngaba nenhlanhla indlu le ngiyithola estradini sakaMaluleke, sona le stradi lesisikuso Maluleke Street. Kanti lento le iyindlela yokuthi kunalapho kusamele ngiye khona. Ubaba umuntu olungileyo, mina naye sele ngingasahlangana sile entabeni, avakasheli omunye ubaba athola ngihleka, angibuza ukuthi why unismayile. Ngithi kanti ubaba ungibona kanjani ukuthi ngiyasmayila? Sasithoma sazwana lesikhathi lesi, so ngiyahlala naye sicoca, ngimkhapha ngimbeka ekhaya, sengijwayele ngihamba naye endleleni omningi, sisikhona ukusiphumulela. And then umuntu okuthanda umsebenzi kahle yena kuningi uthanda ukukhuluma ngomsebenzi ukuthi kufanele ukuthi khawashe isizeni, khawashe yami ivuka abona ukuthi namandla bayamosha khona manje. Bakunemanzi le entabeni, bayathenga ijojo, azwa sikhala thina sithi la manzi asihlupha, athi manje singayenza njani? Kufanele ngithenge ijojo, ngizobeka imali ngithenge ijojo. Ngithi hayi canga ukuthi umuntu okudlalayo, kanti ubaba asumuntu odlalayo. Mawukhulumile into uyikhulumile, and then maceda athenga ijojo ayiletha le ntabeni, sathelela abantu ngamanzi, athi ibhakede i-1 i-5 rand ukuthi bathole amanzi. Abona ukuthi bahlupheka ngamanzi. That's why ngithi umuntu omsebenzi, umuntu omstreet kahle muze emsebenzini. Ningenze imphutha nami ngangibiza, nami nginenkinga, une-stress sometimes ukhuluma naye ngifila ngi-right ngiceda ukukhuluma naye ngoba ungichazela zonke izinto lezi yabo. And then ngithola ukuthi umuntu amajokes, amajokes wakuthanda amajokes, asumuntu wakuthanda ukulwa nabantu. That's why ungikhuza ukuthi sometimes impilo ungayenzi into wrong, uzongena enkingeni. Bengenze into wrong ngikhuza namihla ukuthi yeke lezi zinto zakho lezi uzenzayo ngoba akeke uwine uye phambili ngezinto zakho lesenzayo. Yena umuntu ngophila naye ngathi uyabona uyaphila ngakhona zonke izinto khona ukusibona yena.
usacanga ukuthi ngathi uyabona khathi akaboni unomangaza abantu sometimes ahamba ukuthi umuntu munjani wenza izinto ongaboni kanti wena umuntu wena utsotsi wena uyabona kahle kahle khona calculate khona count imali umuntu munjani wena babuza umuntu akumangaza abantu kakhulu and uthanda abantu umuntu wathanda abantu kahle kahle